Fiawo ƒe agbalẽ tawi atɔ̃lia. Abiyam, Yuda fia. Le Yeroboam, Nebat vi ƒe fiaɖuɖu ƒe ƒe 18 me la, Abiyam zu Yuda fia. Eɖu fia ƒe 3 le Yerusalem. Dadaa ŋkɔe nye Maka, Abisalom ƒe vinyɔnu. Abiyam nye nuvɔ̃wɔla gã aɖe abe fofoa ene, eye eƒe dzi menɔ Yehowa, eƒe Mawu ŋu abe fia David ene o. Togbɔ be Abiyam wɔ nu vɔ̃ hã la, le fia David ta la, Yehowa mena David ƒe dzidzimeviwo ƒe fiaɖuɖu nu tso, elabena David ɖo to Yehowa le eƒe agbemeŋkekewo katã me, negbe nu si wòwɔ Uria, Hititɔ la ko. Aʋawɔwɔ nɔ Israel kple Yuda dome enu le Abiyam ƒe fiaɖuɣi. Woŋlɔ Abiyam ƒe ŋutinya mamlɛ ɖe Yuda fiawo ƒe ŋutinyagbalẽ me. Esi Abiyam ku la, woɖii ɖe David ƒe du la me, eye via Asa ɖu fia ɖe eteƒe. Asa, Yuda fia. Asa zu Yuda fia le Yerusalem le Yeroboam ƒe fiaɖuɖu ɖe Israel dzi ƒe ƒe 20 me. Eɖu fia ƒe 41. Mamae nye Maka, Abisalom ƒe vinyɔnu. Asa ɖɔ ŋu ɖo hewɔ nu si dze le Yehowa ŋkume, abe ale si tɔgbuia David wɔ ene. Ewu ŋutsu siwo nye gbolowɔlawo katã, eye wòɖe legba siwo katã fofoa wɔ la ɖa. Fia Asa ɖe mama Maka ɖa be maganye fianyɔnu o, elabena etu aƒeli si nye ŋunyɔnu. Asa lã ati la ƒu anyi, flii, hetɔ dzoe le Kidron bali la me. Togbɔ be megba nuxeƒe siwo nɔ toawo dzi o hã la, eƒe dzi nɔ Yehowa ŋu le eƒe agbemeŋkekewo katã me. Egbugbɔ klosalo kple sika kple ŋudɔwɔnu siwo ŋu eya kple fofoa kɔ la va Yehowa ƒe gbedoxɔ la me. Aʋawɔwɔ nɔ edzi ɖaa le Yuda fia Asa kple Israel fia Basa dome. Basa, Israel fia ho aʋa ɖe Yuda ŋu. Eɖo gli sesẽ ƒo xlã Rama, ale be ame aɖeke mate ŋu age ɖe Yuda fia Asa ƒe nuto me alo ado tso eme o. Ale Asa tsɔ klosalo kple sika siwo katã susɔ ɖe Yehowa ƒe gbedoxɔ la ƒe nudzraɖoƒe kple nu xɔasi siwo katã nɔ fiasã la me la na eŋumewo. Ena be woatsɔ wo aɖana Siria fia Ben Hadad, si nye Hezion ƒe vi, Tabrimon ƒe vi le Damasko, eye woagblɔ nɛ bena, na míagbugbɔ míaƒe dedinɔnɔ ƒe nubabla si nɔ fofowò kple fofonye dome la awɔ yeye. Kpɔ ɖa, xɔ klosalo kple sika sia, ale be nàtu nubabla si le wò kple Israel fia Basa dome, ale be wòadzudzɔ aʋawɔwɔ kplim. Ben Hadad lɔ̃ ɖe fia Asa ƒe nya la dzi, heƒo eƒe aʋakɔ nu ƒu, eye woho aʋa ɖe Israel ƒe duwo ŋu. Egba Iyon, Dan, Abel Bet Maka kple Kirenet blibo la hekpe ɖe Naftali nyigba blibo la ŋu. Esi Basa se be woho aʋa ɖe yeƒe duwo ŋu la, edzudzɔ Rama du la tutu, eye wòtrɔ yi Tiza. Fia Asa ɖe gbeƒã le Yudanyigba blibo la dzi be ŋutsu lãmesesẽtɔ ɖe sia ɖe nava na kpekpeɖeŋu yewoagba Rama, eye yewoalɔ xɔtukpewo kple xɔtutiwo katã adzoe. Fia Asa wɔ xɔtunu siawo ŋu dɔ, tsɔ tu Geba du le Benyamin kple Mizpa du la. Woŋlɔ Asa ƒe agbemeŋutinya mamlɛa, dukɔ siwo dzi wòɖu, eƒe nuwɔwɔwo kple du siwo tso la, ɖe Yuda fiawo ƒe ŋutinyagbalẽwo me. Dɔlélewo va dze eƒe afɔwo dzi le eƒe tsitsime. Esi wòku la, woɖii ɖe fiawo ƒe ɖiƒe le Yerusalem. Via Yehosafat ɖu fia ɖe eyome. Nadab, Israel fia. Le ɣeyiɣi siawo me la, Nadab, Yeroboam ƒe vi la, zu fia le Israel.
le Yuda fia Asa ƒe fiaɖuɖu ƒe ƒe evelia me. Eɖu fia ƒe eve, ke menye fia nyui aɖeke o. Esubɔ legba geɖewo, eye wòhe Israel dukɔ la de nu vɔ̃ me abe fofoa ene. Baasa, Ahia ƒe vi, tso Isaka ƒe to la me, ɖo nugbe ɖe eŋu, eye wòwui esime wònɔ Israel ƒe aʋakɔ la me, eye wòɖe to ɖe Gibeton, si nye Filistitɔwo ƒe du. Ale Baasa zu Israel fia ɖe Nadab teƒe le Tiza, le Yuda fia Asa ƒe fiaɖuɖu ƒe ƒe etɔ̃lia me. Baasa wu fia Yeroboam ƒe dzidzimeviwo katã enumake, ale ame aɖeke megasusɔ ɖe fiaƒome la me o, abe ale si Yehowa gblɔe da ɖi be ava me esime wòƒo nu kple nyagblɔɖila Ahiya tso Silo la ene. Esia va eme esi Yeroboam do dɔmedzoe na Yehowa, Israel ƒe Mawu la, to eya ŋutɔ ƒe nu vɔ̃ wɔwɔ kple Israelviwo kpɔkplɔ de nu vɔ̃ me la ta. Woŋlɔ nya bubuawo tso Baasa ƒe fiaɖuɖu ŋuti le Israel fiawo ƒe ŋutinyagbalẽwo me. Aʋawɔwɔ nɔ dzi le Yuda fia Asa kple Israel fia Baasa dome le woƒe fiaɖuɣiwo me. Baasa, Israel fia. Le Asa, Yuda fia ƒe fiaɖuɖu ƒe ƒe etɔ̃lia me la, Baasa, Ahia ƒe vi zu Israel fia le Tiza. Eɖu fia ƒe 24. Ewɔ nu vɔ̃ le Yehowa ŋkume. Eto Yeroboam ƒe afɔtoƒe, eye wòwɔ nu vɔ̃ siwo Yeroboam na Israelviwo wɔ le eƒe fiaɖuɣi.